I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself lately, can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town, I won't die in this town. Pozdrav svim biciklistima, dobrodošli u drugu epizodu kako napraviti trening plan, godišnji trening plan za bicikliste. U prvoj sezoni sam objasnio otprilike kako taj ceo godišnji plan izgleda i kako da krenete sad izrađivanjem tog programa. Ako niste pogledali tu epizodu, link je dole u opisu ovog videa, pa možete da je pogledate. Znači, objasnio sam vam da se cela jedna godina, cela sezona naziva makrociklus. Najvažnije na početku treba da izaberete za sledeću sezonu koje će vam biti najbitnije trke. Znači, otprilike 2 do 3 trke na kojima hoćete da budete u špic formi. I sad recimo da nam prva trka, ta jedna od glavnih u sezoni, pada negde u maju. Pre te trke treba da imamo par nekih trka koje su isto bitne, ali uglavnom neke trening trke gde špiciramo formu za tu prvu najvažniju trku. I onda odatle krenemo, nabrojimo sve one mezocikluse ili ti mesečne planove treninga, Build 2, baza 3, 2, 1. I otprilike dođemo do nekog perioda, to je novembar, kad treba da krenemo sa tim pripremnim delom da se spremamo za sezonu. Znači na početku, kad završimo sezonu, imamo neke 2-3 nedelje odmora, kao što smo rekli u prethodnom videu. Posle toga ide neki pripremni period koji je nedelju do 2 dana da se uvozavamo ponovo, vraćamo se u taj trening, što se kaže da se uvozamo ponovo i onda krećemo sa glavnim periodima s tim mezociklusima, mesečnim planovima koji su baza 1, baza 2, baza 3, i onda idemo build 1, build 2 i neki peak period, tapering period pre glavne trke. Šta je sad tu važno? Objasnit ću vam na koji tip treninga biste trebali da se fokusirate u svakom tom periodu. Najvažnije je znati kako se radi periodizacija treninga. Imamo nekoliko vrsta periodizacija. Jedna od njih je linearna periodizacija treninga, gde naravno u treningu imamo volumen treninga, imamo intenzitet, imamo frekvenciju treninga, to jest koliko treninga nedeljno ili mesečno radimo. Ne bi sad puno ulazio u to, želim da vam pojednostavim ovo najjednostavnije što može biti. Znači, uglavnom koristimo linearnu periodizaciju za početnike i za one iskusne, naravno. Za baš najiskusnije tu onda nešto malo sitno menjamo. Linearna periodizacija je gde, na primjer, ajde da kažemo sad da je ovde ćemo ispisati baza 1, baza 1, baza 2, baza 3, i onda idemo bliže glavnoj trci, to je build 1, build 2 i ovde neki peak period pre trke. Progresivno opterećenje, to je ono što je najbitnije našem telu da bismo napredovali, da ne bi došli do neke stagnacije. Znači tu kad krenemo bazu, polako, progresivno podižemo volumen treninga. Znači dužinu treninga. Intenzitet je nizak u tom periodu, ostaje ist ili se blago menja. I onda kad dođemo do ovog build perioda, polako počinjemo da smanjujemo volumen treninga, ali intenzitet onda počinje da raste. Krećemo s nekim specifičnim treninzima, priprema pre takmičarski period. Znači tu onda idemo intenzitet gore, volumen, to je dužina treninga ide dole. To je bitno jako da naglasimo. Sad, šta vam je bitno u bazi na koje treninge biste trebali da se fokusirate? Naravno, u tom periodu pravimo bazu, zamislite kao da gradimo kuću, jako dobar temelj, osnova kuće je bitna, to nam je kod treninga, to nam je baza.
znači moramo da jako dobro napravimo bazu, to jest izdržljivost, nizak intenzitet, zona 1, zona 2, malo zona 3. Znači stavit ćemo izdržljivost, najbitnije tokom baze, snaga i neke tempo vožnje, to jest zona 3. U bazi 1 krenete izdržljivost. Kao što smo rekli u prošlom videu, svaki taj mezociklus je 3+1 nedelja za iskusnije vozače i 2+1. Što znači 2+1 i 3+1? Opet pogledajte video ako niste. Prvi video, 3 nedelje progresivno i 1 nedelja recovery nedelja ili ti nedelja poravka i onda krećemo sa sljedećim periodom. Znači u bazi 1 krenemo sa izdržljivosti, polako svake nedelje dižemo satnicu treninga, znači zona 1, zona 2, uglavnom zona 2 je ta zona za izdržljivost. Radimo snagu u teretani i radimo snagu na biciklu. Snaga na biciklu se radi neki kratki intervali na teškom brdu, 5-6 minuta, stavite jako težak prenos i polako pedalirate, kadenca je oko 50 do 60 obrtaja. I onda ide neki oporavak, otprilike 3 minuta i ponovite to brdo jedno 4 do 8 puta. Moram da naglasim da je ovo niskog intenziteta, znači ne stiskate do maksimuma da vam puls skoči gore, nego samo stavite tešku brzinu i polako okrećete da osjetite svaki mišić u vašim nogama, prednju ložu, zadnju ložu. Taj trening možete da odradite otprilike 2 puta nedeljno, sve ostalo je izdržljivost. Taj trening u bazi 2, u bazi 1 se samo fokusiramo na izdržljivost, u bazi 3 posle ubacujemo neke treninge blizu FTP-a ili ti sweet spot intervali, znači negdje oko 90%, ako koristite power metar, oko prilike 90% od vašeg FTP-a. Ti intervali su 10, 15, 20 minuta, čak mogu biti i duži. Znači, rekli smo baza 1, izdržljivost, samo izdržljivost, krenemo malo sa teretanom da se uhodamo, u bazi 2 ubacujemo snagu na biciklu, snagu u teretani. U teretani ću vam posebno snimiti video gdje ćemo se posvetiti samo teretani. U bazi 3 krećemo sa nekim sweet spot, reći ćemo ovdje SS treninzima, ok, izbacuje se snaga, fokus je i dalje na izdržljivosti, i dalje povećavamo satnicu treninga, 2 puta nedeljno radimo ove intervale sweet spot, možete da krenete na primjer sa 3 puta 8 minuta, 90% od vašeg FTP-a ili otprilike 90-95% od heart rate anaerobnog praga. Znači 3 puta 8, pa onda progresivno povećavate 4 puta 8, pa sljedeće nedelje 3 puta 10, 4 puta 10 i tako dalje. Znači ovdje i dalje izdržljivost, možete snagu još uvijek da nastavite u teretani. Onda kad dođemo u build period, tu kreću više specifični treninzi. Tu ćemo da kombinujemo FTP intervale, znači oni su na FTP pragu ili ti na anaerobnom pragu, heart rate, znači 100%, isto kao sweet spot, malo kraći, 6 minuta, krenete sa 6, ako ste početnici, ovi ozbiljniji mogu da rade na FTP pragu intervale čak po 15 minuta, znači 2 do 3 puta 15 minuta, opet progresivno opterećenje svake nedelje. U buildu 2, napisat ćemo FTP, ili za ove koji koriste puls monitor oko anaerobnog praga. 5 ću napisati, to je ono najbitnije što je u buildu 1. U buildu 2 treba da se fokusiramo, to može da se krene već u buildu 1 sa VO2 max treningom, to su jako intenzivni treninzi, to su intervali od 3 do 5 minuta, da kažemo do daske, znači da odradite interval 3 minuta i posle toga ste dali ste sve od sebe. I pauza između tih intervala je isto
koliko i interval, taj intenzivni interval koji radite. Ako radite intenzivni interval 3 minuta, 3 minuta pauza, pa ponovo. Za početak uradite, možete da uradite 2 seta, 3 puta 3 minuta, 3 minute pauze između intervale, između setova malo duža pauza da se odmorite da biste mogli to ponoviti. Posle, kad postanete iskusniji vozač, onda zaređete čak 5 do 10 intervala jedan za drugim, bez velike pauze. Znači nema serije, jedna serija. Znači 3 minuta daske, 3 minuta odmor i jedno 6, 8 do 10 intervala. Jako težak trening. Tu, kao što smo rekli, smanjujemo izdržljivost, smanjujemo volumen treninga. Ako ste ovdje, na primjer, vozili neke dugačke treninge 4-5 sati, ovdje 3 do 4 sata vam je taj jedan dugačak trening nedeljno, vam je dobro, vam bil period u piku. Smanjujemo treninge, smanjujemo dužinu treninga i radimo baš specifično, napisat ćemo P1, to su nam sprintevi, jednom nedeljno, možemo VO2 max nastavimo jednom nedeljno i za održavanje FTP-a možemo jedan dugački interval 20 minuta ili tu već kreću trke, tako da FTP trening će, ili ti ovaj na aerodromnom pragu će vam biti kao trka, tako da ne morate da ga radite u nedelju, možete da radite sprinteve, kratke, 10 do 12 sekundi, samo sa dugačkim pauzama između sprinteva, VO2 max i dalje da dižite VO2 max i onda u nedelji pri trku smanjite volumen treninga, jako kratki treninzi do sat i po, 2 puta nedeljno odradite nešto kratko, samo da održite taj intenzitet i onda ste spremni za glavnu trku u sezoni. Nadam se da sam objasnio ovaj deo što sam planirao za ovu epizodu, znači to je šta raditi u kom mezociklusu, tema je jako opširna, gledat ću da snimim još jedan video kako koji trening tačno izgleda. Znači najbitnije vam je da bazu jako dobro napravite, najbitnije da poznate ovo linearnu periodizaciju treninga, da u bazi podižete izdržljivost, kad dođete negde do builda, tu smanjujete izdržljivost postepeno, a podižete intenzitet. Kad dođete pred trku, neki mesec dana, jako visok intenzitet, a mali volumen treninga. Kao što sam rekao, snimit ću još jedan video kako koji trening tačno bi trebalo da izgleda. Ne može to sad tačno da se objasni jer svako je različit, svako je individual za sebe, tako da li se bavite cross country mountain bike-u, da li se bavite maraton, od toga će zavisiti na koje ćete treninge više se fokusirate. Također, ako se bavite drumskim biciklizmom, isto na kakav tip treninga i dužinu intervala ćete se fokusirati, tako da je to široka tema. Ako imate pitanja, ostavite pitanje dole u komentarima, lajkujte video ako vam se sviđa, stisnite ono dugme da se prijavite za moj kanal jer će biti jako dobrih videa, nadam se da će vam pomoći za planiranje treninga i da ćete postati uspešniji. Kao što rekao, ostavite pitanje, ako imate neko pitanje dole u komentarima šta biste voljeli da vidite u narednim videima i vidimo se u sljedećoj epizodi gdje ću vam objasniti kako se dizajnira mikrociklus i tu ćemo onda malo pojasniti kako koji trening izgleda. Pozdrav!